wado Nigeria je wado wa mlemu osha na yo we vubona oyesi energy detector womle na wo pa phone na wo charge phone na womle gba onene ona nene wodaji yin phone we je wo charge re ye etie ye gba na jo bi ki wo ma we wo kero mena biko wo woda ni ugena nanu womi gawo ke itu igbe yawe inyovuwe wonyo fikiridi inana womle na obo na vreti na etie okaji na roma we anoji we movu ogwe ovu igbo mana womle owo si charger na no womle ni onare womle ojobote onare ejo onare womle fikiridi I charger na osi ono biko wa wo ugena na wa gawo ki gbe ya wa eje ogene ke blue yoko wa etie